إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen wi'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. haray inchallahu ko mawɓe meɗen, karamokoɓe meɗen, tedduɓe meɗen, naɓidaɓe meɗen, baabiraɓe meɗen, ɗum ko baba en Oustaz Abdallah Almagne woni ko faati hanki jemma. hiɓe maake Alahajji Muhammad no woodi buyino gasa ɓe yi'aari ɓe, kono kala yahaynoɓe Saudi hino andi ko homɓe makete Alahajji Muhammadu Mamu. haray ɓeeɗo ko karamukoɓe meɗen, tedduɓe meɗen, baabiraɓe meɗen. ɓeeɗo mi andino ɓe fewndo tawata on tigi ko paykum hino jangayno e nder leydi Egypte, Misra, Jamiatul Azhar. komin iwayno ton min yaha Saudi sumayeje ɗen ma si tayge ka hajju, si min fottino e ɓe mawɓe meɗen ɗo tedduɓe meɗen, goto e amen ƴettatano hotel, sodatano hay hunde ko ñaame. ko ɓe woni ko wernaynomen ka werdeli maɓɓe. ɓe landotako o ko honto iwri, ɓe landotako ma ko honno inneta. si ɓe andi pellet ko a julɗo, ko a janganakujo, hiɗa ari fi waɗugol umra, ma hara hiɗa ari fi waɗugol hajju, ɓe inna hino ɗo werde moɗon nde. mi anduno ɓe ila 1997 komin fuɗɗi yahugol umra e hajju e nder Makka. min mi wawano andugol, mi wawari andugol tawata jakka hari ko ɓe wonno baba en Oustaz Abdallah Almagne. si wona hande ka Faatunnde nde woni ko waɗi ɗo, ɓe noddilan, ɓe yeetilan, ɓay hari mi yi kadi photo on ka Facebook, kono mi wawata andugol pellet giya ko baba en o weldiɗɗo alli waji hillahi Oustaz Abdallah. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah subhanahu wa ta'ala on yaforɓe sabu yurmende makko. ɓe wallitike janganakuɓe, ɓe woni sabu buy jangi, ɓe woni sabu buy gayni université ji, ɓe wawi wonde sabu buy hunje Qur'ana e sunna. ɓe ittani anunoɓe andeji, ɓe faltino falinoɓe, ɓe ittanino ɓiƴiɓe ɓiƴandeji muɗum. mi toriki Allah, mi tororimo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurne mawnude nden. tawata so tawi o torrama nde o jaabiray, yo Allah yaafo kala faatiɗo, o yaafo Alahajji Muhammad, o yaafo daɓe wondude e yaafaɓen. mi toriki Allah, yo Allah hoɗindinoy ɓe kamɓe e ɓurnaɗo tagefo ngon, e Aboubacre ni Siddiq, e Umarul Farouk, e Usmanu Zunnurayn, e Ali ibn Abi Talib, e dendangal sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. mi toriki Allah kala ko ɓe faggitino e moƴƴereji, yo Allah yoɓirɓe natar aljanna. kala ko ɓe wopuno, ɓe faljuno, yo Allah hon yaforɓe sabu yurmende makko nden. kala ko ɓe acci ɓawo, yo Allah hon waɗu barki e muɗum. yo Allah wawnu ɓeygureji maɓɓe nin fop, yarlagol ɓe, yarlanoɓe, yaafoɓe, yaafanoɓe. kono si tawi goɗɗo wuuri sifa gurnan ko Alahajji Muhammad wuuri, ko ɓe wuuri kon, Alahajji ko ɓe wuuri kon, sifa ɗan gurnan ɗon, on neɗɗo ɗon haray hino haton jini e ko wiyete ko joddi yoɓitede ko ɓe dogi fii l'Islam, ko ɓe dogi fiino diina ɓantora, ko ɓe dogi fiino julɗo wawa fowtorade, ko ɓe walliti miskin, ko ɓe walliti tampuɗo. ɓeɗo no haton jini e joddi. joɗdi maɓɓe ndin non wona min hina an hay e goto e meɗen wawi yoɓude ɓe joddi, si wona on taguɗoɓe addunoɗo ɓe o aduna mission mo ɓe hewtuno on e muɗum nga. ko on taguɗoɓe kadi woni ko nodditiɓe fii yo yoɓituɓe ko ɓe yanganino hoore maɓɓe fii nde ñalande ɗo hande. mi torike famille on fou yarlagol ɓe yarlanoɓe li waji hilla.
si ɗum ɗon feƴƴi en torike karamokoɓe meɗen ɓen Oustaz Abdallah Almagne yaafagol yaafanoɓe kadi du'ano mawɓe maɓɓe ɓen. kono si tawi goɗɗo acci hara ko sifa Oustaz Abdallah e woni ko on tigi acci haray ko yettude Allah. haray mi andintinayi ɓe ko karamokoɓe meɗen tedduɓe meɗen nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki iza mata ibnu adam, si ɓingel adama laatige fure haray in qata amaluhu illa min thalathin, haray golleji makko ɗin fof darike si wona piiji tati. no tawa e muɗum sadaqatun jariya. o sadaka jariya Alhaji Muhammad Allah no arsiki ɓe ɗum ɗo janganakuɓe buy, jangaynoɓe Saudi, ma jangaynoɓe Sudan, ma jangaynoɓe Égypte, ma jangaynoɓe Syrie. ɗe leyɗe ɗo koko mi andi mi seediti hiɓe wawi wonugol ɓe woni sabu buy gaynitige jangireji muɗum. hande hara no jogi licence ji mum, woɓɓe no mari master ji mum, woɓɓe no jogi doctorat ji muɗum. min o wonɗo e wolde ɗo miɗo tawa e ɓen. miɗo to Allah subhanahu wa ta'ala kala ɓeɗo fo ko gollitiri gandal muɗum ngol ɓe woni sabu ha ɓeɗo fo fami l'islam, yo Allah yuɓuɓe hande ka ɓe waali ɗon yeso jumi maɓɓe ya rabbal alamin. si tawi noon ɓe acci kadi hara ko si Oustaz Abdallah miɗo andintina ɓe inchallahu hadison ko wi kon aw amalun salihun aw waladun salihun afwan yad'u lahu. ma hara on tigan no acci ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anomo ɓaawo makko. haray ko ɓeɗo makata kon rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. mi toriki Allah yo Allah yaafo yumma an e ben an wano ɓe yurmiranolam fewno mi wonno non bobo. ɗum ɗo haray Allah subhanahu wa ta'ala ko jaabinayi ɗum ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu ittu malaikatu rahman ko jaɓɓo ɓeɗo, yo Allah newinan ɓe lande qabru ɗen, yo Allah waɗu qabru maɓɓe on hara ko wendu jeyandu e wenduji aljanna. mi toriki subhanahu wa ta'ala on yo Allah jonnitirɓe talkuru kuuɗe maɓɓe nden ka ñaamu maɓɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu waɗu qabru maɓɓe on hara ko madda bosari, haka gite wawi hattoyde haka wawata hattoyde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki son toroto Allah aljanna toremo jannatul firdausil a'la. mi toriki Allah yo Allah okkuɓe o aljanna ɗo. si ɗum ɗon feƴƴi e ley konngol laawol kisal ka wonɗe wadde yewtere nden ɗo jogandema présidente laawol kisal Hajja Fatumata ñippi ha hewti sakkitiɗo on e karamokoɓe fuu wonɓe wadde yewtereji e kala kadi wonɓe natude ka laawol kisal heɗo yewtereji ɗo fuu fowtorike on onon Oustaz Abdallah a hewta kotiraɓe mon e jajiraɓe mon e miññiraɓe moɗon e mawɓe moɗon luttuɓen fuu yaafagol yarlo haray baba en moɗon. min yaafike min yarlike ɓe min toriki Allah yo Allah hoɗindinoyɓe ɓurnaɗo tageefo ngon fuu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. innahu waliyu zalika walqadiru alayhi. Allah wata en tawroyɓe hersa, Allah wata en yoɓo hersa. allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' madkhalahu. allahumma ighsilhu bilma'i والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تدلنا بعده ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل موازينه بالحسنات إنك على كل شيء قدير. ربنا اقبل إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.